Кырым-татар саяси мабюсы Эльдар Якубовна я агыр шырайтлерде, я да яңлыз камерада туталар. Оның жидди баш агырылары башлады. Буақта саяси мабюсынан Омер арқадашы Айша Якубова аңлатты. О сонки 8 ай içerisinde ilk kere işgal etilgen Ахмежитнің екінші аписханесінде Омер арқадашыны корып oldu. Аңлатқанына көре аписхане екімі Эльдар Якубовның yüksek қан басымы olғанını fark etті. 160-қа 100 ve ilaç yazdı. Ama 1,5 hafta geçmesine bakmadan ağrıları toxtamadı. Аписханеде tutuv şartları deşetli. Anda yuvinmağa bile haftada tek bir kere soğuk su altında uçdaqa izin берелер. За недотримання правил їх або в одиночку садять, або піднімають на поверх суворого режиму. Лежати не дозволяють, ноги піднімати на ліжко. Сидіти не можна, тільки вдень можна сидіти і не спиратися. О 6 ранку підйом і о 22 годині відбій. Rus аписханесінде bulungan vaqt Эльдар Якубов ona qarşı tizilgen esassız davanın 11 tomdan ibaret olganını öğrendi. Onu Sidamet Mustafaevna, Abdulmejid Seytumerov, Ruslan Asanov, Ametxan Umerov, Remzi Nimetulayevna FSB terrorizmde ve Rus iktidarını devirmekte qabatlay. 6 Kırım tatarını keçkensine Bahçesarayda ötkerilgen kutlevi tıntuv neticesinde 24 avgust günü tuttular. Siyasi mabuslarının çoğusu çok balalı. Olar Rus baskıları altına toşken meddeşlerini faal şekilde destekleyediler. Эльдар Якубовның Омер арқадашы Айша ханымға қаршы mahkeme bitken sonra Омер арқадашыны resimge çekmege istegeni için memuri protokol bile tızdılar. Kefe talebelerini Ruslarının genç droncular yarışına yolladılar. Olarını cebede meşhur olgan FPV dronlarına kullanmağa öğrettiler. Bundan da gayrı yarışının her bir iştirakçısı gerek olsa dronunu işletip olmalı ya da tamir etmeli. Sanki dersin bu adi mektep yarışını harbi kıyafetli er adam takip etti. Bu Maksim Danielyan insansız ava tecizatları merkezinin yolbaşçısı. Ходят, занимаются каждый день, относятся крайне добросовестно. То есть я им объяснил, чем им это светит. То есть кроме того, что у вас будет там грамота и медали, это все замечательно, конечно, у вас появляется открытый прямой доступ к профессии как таковой. Потому что такие регалии на фоне вашей будущей трудовой деятельности сыграют в этом серьезнейшую роль. Dron yarış iştirakçıları de tesadüf değil. Olarının episi sözde genç hareket faalleri. Meşhur olganları sırasında teşvikatçı teşkilat Движение Первых. Anda genç ballarga ideologik terbiyelev берелер. У нас в городе сейчас на сегодняшний момент уже более 3000 человек, детей, входит в состав движения «Первых». Создано более 40 первичных отделений. Именно первичные отделения дают возможность детям собраться в один единый коллектив и уже как бы выбрать для себя направление, по которому они могли бы развиваться. Genç droncularının yarışını Kazanda 4. iünge ilan ettiler. Anda Rusya'nın farklı regionlarından ve Ukrayna'nın işgal etilgen topraklarından talebelerini getirecekler ve böylece en kabiliyetli FPV droncularını seçecekler. Ve eğer Rus balalarını cenke dahil etmeye çoktan işletilgen bir schema olsa, işgal etilgen topraklardan balalarının harbileştirilüvü harbi cinayet sayıla.